Me pacho mashia papa bi 2016 September and I'm nene shia me shia no or the appeasem to many na nya me anu anu krani na me pepper pano na me so tawalisem de na me fa nka ma brabo no hu me no SOMPA FM wa hwehwe mu a wo hu se me oba ya ne netina yeyi nto ne me betina good first day am ne papa you come paso mama na mako jones o won no so Jesus na ya hweho o sorry ya no hwe me sa na o se oba pa adai na me se me nimo na ye me but na me nim say that time no so e be dey e be ye me enum guase o sorry ye o ye mpani ye na sa die the same thing na me shira na sa happy ye ano se de me wo mu no enya kwa na ye be ko abom wa fa me say o jam ejejem o fa me say obe wale me no ne me atena so oba ne okunu o wo made but o hu me no e wo mu say me so but wo hu say me nyansa e wo enim ana fa me kotena ni fie sa 2016 me call me krom December e koto aba me free honum 31st me be see hanum 1st January ana de me kotena ni fie mama na enye easy me ne papa yi hia asem be ne hia asem o say one me da sorry ya na bibia gunu ho nte say akokodwie bi da baba so kramai eno ye kenda wa babrebo wa mo we no eni namdo ho baba kafra baya kafra we nya ibi yale ye frɛ no baba so nkokodwie difuo eya wuti ho na ewe exactly ebobo baba so edi ni ho ache nyabotere onyame be baba so edi ano odi me ti bi krada wo so no da sorry abema no sorry me so na me da gono so me bana asem no wo so no hia mu a me hia o sorry ya na bibia tie agu ne ho sem ana ye bai tie bai na hia ye na still sa enti sese no da be ni twato a wa rewo pacho otu kwan obaye no ya fande se be eko 5 months muni won rewo da oba takesi sisi akra de nena no ya da hono ma asa sa ya no community me so me feel ma no say me kono nche say my brother sense sa o how we abai sunsan so be na de abre wa ware pacho me ni je o ma wale mu bi sese wanya nkra sei pacho ba ko afi na me be o ba ko anti bi shem na se shem de wangugu so ani se nya ukra de nyame aye wadom so mama wanyense nanka ufie be ifo okra wa de ama watufuo but ye be pamo ama woji aba why tiko akoma to yem enti se no de o pa ne se na be ma no momo no e mo awe no no se ono oni ha enti ye be nden ye de ye mamu kwan na chese onu ku nyina na mokọ sa beboa because we ni kai se oni nyina na eba me se champo tonte ho wo bra ye frɛ nyamichi okay ye nya difo nyamichi wa homa ne so line ben hello good afternoon nyamichi ate sai nyamiado mo fa ne picture yi nto nchen ho ma ye nhwɛ no se wo ye interview yi aha nyamichi ni aha o ye direction we o se odani dua nipa na odani ni dua no oni baabi owo no ensuo ni ho enti ogina pan ensuo wom na odani dua yi nyamichi me pa chao ye maami bi aba utie show no ai o hawa odi abai ede na obetimi ayafa ho nyankopon obetimi ayafa ho amaye obi abani kunu ni dia hu mu ya bobe ma ni dua ai enti ede na ye be ya fa ho na dani dia na mano na aduro nso a obema na aduro mama na duro
Yo, enti yamane mra ho ana. Ai. Se wonim se adwada ene ebenada wo beba sompa nkomo so. Ai minu. E de na wo ka kire ahwefo ne atiefo no. Mesela mo se omumma mi sika. Ah, de be de. Ah, na wo ba ne de ya nyim sika. Why? Nti wo de ma ma ye mo hyehye why? Yo mate. Yo, eya na nkrofo ka se agiska ya nyim sika. Why? Yo mate. Yo, prophetess Roberta Basoa. Ono no da so nti nyame che da ase nyame hyira wo. Yo mate. Yo. Ye bayi oyedifo ba ewebre. Onyame de ne ye adwuma a ehu na enwanwa nti maame ye wie a wo se de o ka no se ku obi abonidua ogitum wo ba je ogitum ana no de agire ono a bi ahunhu masem because D4 bi crime pene bi a wakotwe watwe jai waja ne basa wa kese no unya wade mu ani je David. ema sa de na ema ne mema nyina oba bi kofa bema agigi na di bema bi kofo oba agigi oba kese